Мы познакомились с этим хором 2 года назад на фестивале МРФ в Италии. У нас была поездка по мосту нашего оркестра «Зареница». Это довольно громоздкое мероприятие, привезти целый оркестр туда. Вот. И мы подали на мост заявку и тоже получили разрешение посетить Словению с концертами. I saw for the first time that people came out from the hall, they were crying in Slovenia and they said, we have never heard something, such good orchestra, such a warm people, great musicians. We are very thankful, we are very grateful to MOST to support us. I'm sure that we will stay in good contact also for the future.